Shalom, selamat pagi Bapak nang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Paima ijaluhi tarigapan siganu pari bata, bani panorang sogot nerion, pasada hita hurta, martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih may sombakon hurnami hubamu Tuhan. Bani ganupan diar nilayakmu, ari lopus ari, ijagai ham daging pakonton dinami. Iramot kon jana iparmudu-mudu ham dohanami. AGP sipata ra lole hanami bani hatamu tapi marhite idop ni hurmu tong do ipolak ham uhur nami ase tetap hanami tongon Tuhan talup menjalohon hinadiar nilayakmu halani ai hatamu in patorang kam huban nami ase lambin marsinondang matongon pargoduhan nami ibagas ganupan lawan nami seganjang niron. Mariti Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Naboy isisihan nami marhitehon di channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata sadarion Jumat tanggal 15 Desember tahun 2020. Aima tersurat bani buku Matius bindu 25 ayat 10 tolu nama katahon sonon. Halanyai jaga mahanima. Eseng iboto hanima arini pakon panorangni. Ita haganupan anggo do mamasahapkon pasal paroh ni Tuhan Yesus na padua halihon sa sitong ni sihol manobut hubata. Sedo nalang itongah-tongah ta iyanuan. Jadi ijon perlu takas tumang bata tene. Ya, jadi marhitihon ni prayan parnatal ta takas tumang mabata bahasa Immanuel rapakon hita done bata. Tapi ibagas panorang perguluhan tanuan ibagas parsauranta sigano pari itongah-tongah ta iya aima ibagas tonwi. Jadi panorang ta perguluhan ta sonari rapa kon nebata aima ibagas tonwi. Jadi sasitong lang perlu ragu hita. Porini pilang idah kita secara kasat mata nebata. Adong do panorang ni ididah kita nebata secara kasat mata ya aima bani parohni na padua halihon. Nah, totu parohni na padua halihon on maningon takas bata ya ase iha perluhon uhurta laho mangalo-alo parohni ai ahado na masa icai jadi maningon takas do bata bahasa bani parohni na padua halihon ijay ma iya manguhumi langit pakon tanoon. Pakon haganup isini. Ya, jadi lo manguhumi jolma pardosa. Pakon haganupan isini dunion. Jadi barang ise bani parone padua leon ai tetap manggulu ibagas dosa. Uhuman ma bagian ni jana ise na tetap setia haguluhan si sadoka ni doka ni ma nagabi rupeni. Lang murah. Mandalani gulu ondas kubani. Paroni Tuhan Yesus na padua lihon. Salah sadani ibahin contoh. Ay masongon 10 halak na boru, 5 na bodoh, 5 na pentar ay. Artini ay rado hape ni ibagas perguluhan ta sigano pari. Lantar bedahon hita na ijado sa sitong ni halak Kristen na sejati halak Kristen na lang makargahon haluahon ni. Jadi dah kita reminggu rup dohu gereja. Torih kita bani pertongguan rup dohu pertongguan. Tapi nama notapkon hapor sayon ni apakah ia tongon-tongon tarpaima bani paroh ni Tuhan Yesus. Taridah doa itene. Ibagas guluh ni na tetap marjaga-jaga.
masih isobut merjaga-jaga. Halani ibagas perguluhan tahun, bahat do nabui manlaju kita. Contoh misal nih, ibagas perguluhan rumah tangga, ya. Rado lambin matua ma akula, lambin matua ma daging, ya. Lang mampu bemasari, tubuh ma uhur, laho makorjahon na jahat, na penting adong nabui masukup kun goluon. Naon contoh na etek ujung miaha lang be horjahon ta. Ahada gabe harus uni ne bata. Artini ay maase isuruh kita tetap merjaga-jaga. Artini ay maningon do hape tetap dalanta bani dalan ne rusukon ne bata. Ibagas hapitoron ni ne bata. Lang bo hita manlembang kuncay. Lang bo hita makawa kusambilo barang husyamun. Maningon tetap do pangidahta makawa dopak dalan hapitoron na tinutap ko ne bata. Age pidah kita songon na lubih marutong. Songon na lubih marhasilan do halak na luar. Kumbani aha na do matinutap ko ni ne bata. Anggo parpudah makataon gabi simburu hita mangida halak pardosa sasitong ni lang perlu ihorjaon hita ay na perlu ay ma ijaga hita dirita ase sanggah roh ma parlajuan ke 10 taon boy tetap tene tuguh kita mardalan ibagas harosuni nay bata halaniaha halani lagi botoh kita ari pakon panorang ni peron itu Yesus na paduhalihon. Perlu ay ma, tetap tene, ijaga hita. Aha ma ay, songon na buru, na pentar, na isobu Tuhan Yesus bani limbaga ay. Asi ulang miloh tene, suluh ta. Tetap ma, pasirsir hita, persediaan bata, minata, aha ma ay. Pangarapan apa hapor sayonta, ubani Tuhan Yesus. Jadi apa na masa bamu, apa na masa ibagas guluhmu, hapor sayonmu, ulang gabi galek, halayan na masa ay. Porini pi adong naburit, nadong mamartaon-taon, ulang halani pernaburitan ay, gabi galek, hapor sayonmu. Marjaga-jaga maham, ay boy do halani, naburit ay, gabi galek. Tapi dingat kita maanggo izin gabi galek kita, lang be parsimada hita, bani haguluhan na pinasirsir ni Tuhan Yesus bata. Alani ay, salinari, pakai hita ma, panorang na adong on, laho makorjahon, nasa natarbahin hita. Alani, na madear na ni horjahon ta, na bata marititon na pasing do, na mapargugoy hita, na manorangi paruhuranta, na manorangi pikiranta, alani ay, asibuo ito tapi ta marjaga-jaga ibagas 10 taon, tetap mahita, mga jamkon, horja ni tunduy na pasing, na tetap mga cari hita, mga poy hita, rosi, mapargugoy hita, baniganupan, horja na madiar, das ubani, paroh ni Tuhan Yesus napa dua halihon in. Jadi ibagas hasabaronmu, ibagas hasabaranta. Dingat kita ma, sedo halani na sabar kita. Tapi halani na dumatongon irajay to na pasing uhurta. Na dumatongon itorangi to na pasing pikiranta. Ase ibagas kesempatan parguluhan na nilayak-layak ko ne bata ko bata. Gabi kesempatan mabata ay tetap ase gabi pasu-pasu humani bani hasomanta. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong bapa ase ibagas ganupan perjuangan ni kuluh nami ibagas ganupan horja nami sa ganjang niarion. Tetap mahanami mga jamkon idop ni hurmo. Ase tetap tarbahin hanami tongtong marjaga-jaga ulang tarlajo hanami
binahin ni namasa. Ulang tarlajo hanami. Bani zaman on. Tapi tetap ma. Ur apa pikiran nami. Martengir niur hubamu. Jana makawah. Bani pangurupion. Apa hidup ni hurumu. Bagas Kristus Yesus Tuhan nami. Caloha manai Bapa rapakon tonggo nami. Amin. Horas bata ganupan. Pandohar matongon. Ibagas na tetap marjaga-jaga hita. Icai mahumani. Ipataridah kita. Hapok kutonta. Jana. Ipataridah kita. Bahasa na ihapurluhon uhurta dotongon. Tetap. Makorjahon. Apa makagulukon. Hatani naibata. Ibagas ganupan pargul mitonta si ganu pari. Shalom.